Yeah, that's Yama Kwaba. Say good morning. I love your outfit. But that's a Mranti been a Pamami in Nigeria for. Now, was what the Michael Pepra or Cromwase, and I pay Yada, say, Chiao. Or say, Tafa, amen here. Or say Tafa, amen here. Now, also the day by easy for says, Semne Diane home. Come say good morning. Good work, Yada, Papa. I'll say +2 no. +2 and I know the day for by me did say Kumase say happy birthday in command about the Stephanie happy birthday wedding fiendum 5 years na Stivo phones yeah work and computers Kumase opposite +2 pub yeah tell one catch Stivo me did say bibia ekoso ye na say I'm enjoying the two honorable woma sure ko PK wo go so and pay in chiasronko en koma so na ya baba jamal no so sure ko and no make out say yade me do be si mountain so ka wadwedwu badie ye tie si mountain so na ye beko sampa na ye ne Ghana for wo sampa bia kodi nkomo ya ka kire dada say nei bebi ebeduru bia na ye bebo modin ni modi nkomo na ye de ka wadwende ya bra wonsem no Ghana ye nyaa ma mampanyin nko amu man ye ne ne ebebuo ma na ye citizens nti ye betre ya dwen na etumi aboa ma ne mamuo na tumi akoyie ka say Newman College of Nursing na Daroma ne de ebre wo Newman College of Nursing senkwale ya dusua no ese hu hia wo ntete ya no so ye tete a wo bewie no na just when adwuma na wo yo eno ane Newman College of Nursing ye wo Kumase eye atwema tachiman wo se ben kwada so school no mu de ne hu advert out to say school nie kama pa classroom blocks wa baby ankwada da wo mu bus ne ade ade a chese so wo mu kokoye experiment kro wo mutumi ko esan ba ne ade a nti sro hu na de anika wo mu so mu ya affiliated to Ghana has here na say university accredited Ministry of Education accredited wo mo sada na schools anasa Denmark or Canada anasa US of A any Australia o nyina no ade clinical and exchange programs into betimi akwa ho just so share de no betimi ma akwanya mo akwa abrochire akwa akoto aso no wasa beto aso e wo Ghana nti bomodi akwai na wo se wo me bachelor's in science in nursing and afi related courses bia fa ho no entry requirement in SSCE holders and afi WASI holders and afi diploma in registered nursing munyina mo ba on betimi afamo mo frɛ 0574 661117 0574 66117 and info@newmanschools.ed.gh info@newmanschools.ed.gh and I say www.newmanschools.edu.gh Omadaroma ene ede kawadwe ede bro yenko monte so yekoba nkomo ba ko ha ede beto ato yekwaba Timpacho Medini Dr. Ata Mwako Philip, acting medical superintendent, Sampa Government Hospital, any hospital Muhomechi Hey. Hospital Omobay the district hospital, Dimre Kakra, over 10 years but then a bio infrastructure dear a hard dream ye pa. A year peer review or bronga half region, peer review analyze the assess hospital side a war brown for region. This hospital a bio infrastructure we were the west in the whole brown half region near the Nanenya a bio infection prevention and control so we were the west. Basically because infrastructure bianca bebuamia preventing infection even within the wards no sluice rooms bebuamia preventing infection those things ensured the hospital because the structures that were built no were basically donations from individuals and philanthropists ensured the government subvention a bit me hospital drew the proper standard of a district hospital. But back clinical care there, when the whole brown half region, we were the best when it came to clinical care. But then infrastructure never see it me more than nearby international can ye may team improve infrastructure our hospital. We hear mechi hanuma most of the structures was individuals now donate my to me say theatre and the standard theatre it me free government or any emergency ward and so of government most of the others nina ye the uncrofor I should that atom bottom sika community na atom bottom sika esiamaye and also and see the standard na kebe for a district hospital no ti amani ma bebre ato sin the maintenance and so ato sin ye kan so ani akokan see your friends insurance payments so you can't buy your friends OPD toilet project I started some time back because the infrastructure incident room pen so I was say drew into no skaka crowd being and I was so to me the complement as major maintenance it me see infrastructure and be account even though and no ya said yes was here because yenya government subvention into kakra be near their question insurance humanity even the little idea of regenerate no that was here they supporting infrastructure but your friend is na me so my dream chire kakra e wo me ho no say
Your hospital no, your problem kese pa e wo honom. You see health insurance, odi eya adwuma na moma kita osisi a wo no ma nduro ni nyina to na uto. Na sebi health insurance na ya no, ye na no ana ye ma me no mo tifi o mo nya adwuma ye no. O mo ntimi nya adwuma no, mo ntina ye health insurance le mo. But okwa o si ikoto aduro na sebi de ba adwuma na o ya odi ko akoto aduro. Onya scan wo infa na de akoto aduro ne media nka to media nka hu nya se ye be health insurance no. Say health insurance o mo si ye adwuma de ye sra ban. Also mokina on shemokina maye. Send ye be ya miriwafo na ana ye papa no ma omuni bibia no omuntimi health insurance na ntimi mbo mo mai na uko hospital mo onum sisi aso aye kasa ya sebi esewani na se oka chenke ka me nko me pay for me srem a montutuma na mo na mo ndru hospital mo na mo hwe dia e koso onum mai me de ha ye se ye kwan no eni duma ye kuromu ha no sika abanu nya free anu enye no kwan na ye gusu a ye nanti wo sampa ha ti se abanu na wonhwe bibi na wonboaye enye saade a daachi yesu de abanu benya no yesu ye bekasa ye ntua me a mi kasa me ye kasu leader ni bi me ye panyini wo mu me wo ho aso wo ho ye to niam pa fi yanto a 200,000 metric ton yetimi to me ka ba ku bia o mo anya income tax ye company no mo a anya 6 million na 4 million ka ba ku takuro da ba ku me still ye wo mo ana ya lodu ka no ni ka no ko duru kwan mo a wo be hunse na niam no nyina ahwe agu na ka na ahwe ase niam no nyina afie gu ye hu de ye ya ka bre nti abanu no wonhwe onye ye moa enye sade a dachi saska no so ebebo aban aya pacho Efrem Sid Mohammed me fir sampa ya me daba de Efrem me fir Jimin Lai de he say ekrom futuro no e doso nso enye ne e na votu ekrom a yeso efa Ghana fo no bi nti etimi hu se lucky na eni aban mu se eje etimi hu wa hwe kwa na hwe futuro na anya sanketo a e na efiri ha so e kwadwara so di bebi utra kwa no ma anya kwa keto a masa obedu anda pa do a untimi sore hu nyina abubu ti esem se musuma aban yemfa ma senti ndoto mu kwa muka cha aban se ye kurom futuro no ekuye ye kwa no so enye yeso ya to aban bi ti esre na ono so aban ono so be ne de na hwe e dem ase me ameka se me de amadu me free my raba me adwuma sampa mo German of ba de ba kwa he pa ye kwan ye na hanzo German of no problem ne ma no nyina kwa kwadi krom ha ye bibia ye hu so ada se ye ti na enye o se mo anu bi mfiri ho ma o hanzo yeso ye to aba hanzo tambi enya aba no mfa so obi amfiri enjen wa ha ufa kwan so pa monam so ba mu he se de kwan ziti a emwa ye nsu se me ha ye toilet se me ha ye o problem bebre kwan so aba no nya ye mfa so hanom de esra aba se won twa na ne hwe kakra na se be utia kura se won so ye nipa hanzo ye krom bi ye sre na won hwe kakra ye sre no me ye driver if Sampa ha ya mpamacho Sampa the largest border town in Ghana obia bedi ho adanse se Sampa ye kru kase pa enso ye hunu de ye de aye aban men yibi na maja obi wo hwe Sampa kru kase na wo behwe ya kwan ye nam so a in fact tombre bi ye bi say ho se enti ye nka Ghana ho ana asese wo hwe cashew ye ka ho asem the whole Ghana German of na ye wo cashew pa mo amubedi adanse se trailers elodu cashew efri ha ekonkran eni temanom enso ubehwe kwan a omo nam so a omo lodu a omo koduru mbepo so a na nema no nyina ahwe agu enso hwe taxi a yenya efri ye community ha enya asamketwa enti saade no haye ena nde toso mienu kuro no se ne aduru no ye hia yedwa no is one of the largest market in Brafo yedwa no aban no enhwe no onye ho bibi maye ubehu yesi aban akosiesie edwa wei wakosiesie edwa wei se wo kan Brafo ha adwa akese a ewo Brafo ha se Sampa antoso mienu a ebetoso miensa enso wo behwe a se nsuo to adwa no ma no kura anya bebi no matena me frame Lamin me driver ni bi na ne mesra aban ni se ye hospital uko ho sabi ya yarfo no mudi da fom omini baby da hospital no nti misra ban se ne hospital no o ma na nimra ho
na omboy na yarefo no omanya bia bia da na ne toso mienu sebi ukohwe police station no police station ya si sampa district police station no in fact ya agro nti aban ma na nimra na onye police station suma ne mbese mi kan ndamas sabio kafrata mi na mi kasa mi sen kasa biom ye frem owo tobacco mpacho de hie pa ye ni boda na esia ukoho a ko hu de okoho no ne de o sampa ha enya kitwa kesipa nti sampa so ye ni buofo bia te se aban na won boye nti ye sre no on be boye na bibia nkoso na yesu ya hu se my papa aba acho me amen ka say me GPR2 station master me FM siaka jomo enti kwanu ana nasem me na me station master e ma onhwe a ade da akoma so ba ye drafo no aya efra kopim sampa brekum drobu maza kwanu enye ama ye drafo omu bre efra so kopim wanchi susa kwanso enye ende drafo no aya omu ye kwa adwuma gurara yenya enkam bia emfiri mu endi mimsre abanze omma nani mra e wo jama no fa a omhwe kwan emaye endi yesre no na ne da yebuta zupa no msre mu de ham kakra free esampa an say in fact ufuru ka so ko wanchi hayayi menua anya sekutwa kwanu atutu je say unim ka uru ka bewura mu ti esra ban afiri manji ebedi sampa de say ka ban ho nim sampa futuru wa mfiri nkran ba ye say ko titiye tetumi kasa etu abatua na yetu ye jimi active ko fati sa to abasa ye hu de enya kuntu bia ni wa ye ko to sampa ha adan ne na ya ban drobo ha ya yo na no drobo sampa nyin chen bebre ko drobo o kasa buchire de ne ye sampa ha sa aban yire fi ye dia so yire be fi aban so ya bre ye sra ben pa se yire fi sampa ye so yire be fi no because sabi u ya de faso no pe na faso na wo be ye dia ma obi no on so nya bi ntinu asen sen ya ka se faska bre ya ka edi lodu ko wanchi no mutimi nko wo be ko aba no ko ba pai ska se na eji lo fa ibonye patro etu na etu mu yesi an unu lu sin peso ko wanchi so a wo ba na ko ba kwa pai wo ya pai se kwa na ka sa no me ka se dise mo ni ko hwe me ka ka se bia me ya na me bo aban na chi fa ha ya jora so ya na ko ha de bra enye nsem kitwa na ye bo na ti mba ha aka hona ba ye binum ko school na mum de wako school no wako zein school se wono wode ko sua ka no ebi ho won ko school bet nya no yonko no me school no me nkonduru ba bia form 4 na me jaye no ka meka no ebi ho ko university me ka na so wonti me nka makaka almost 45 years ena me wo mu no me ji last 1972 still me da guso kaka last so no yaje ebi ho wo de ade no koto so won kan a won hunu kan na mum so nam kwano so wotim kaka ade kama ebi nim ade no so wo de ade no ma na wontimi nye nti ye sere lance sere asem no eno na me de ba ye ne ye kwan na ye wo so no kakra metumi aka no ba cho me so be di Dennis because school na sick ba cho ye kwan no de ye sere aban so onye maye na edu so to be se bre pa e se be free school mo e be free fia ko school mo no e di maye wo be ba na socks bi bia ye fi eti de me wo se me ka kira aban no esi school ne nya kura nsio ta na nsio ni boysa e frɛ me Isa me firi sampa ha ya na ya ho ade sum papa me nuanom de bibira akasa mo kasa nyina obi ase ekwan na ebe kai 92 jeje ba ha da obeduru krom ha osun na onum se kwan ye daada nti da obeduru krom ha no in fact nema mu sisa ma no pa ba na ye se ha den ha NDC stronghold ba ise asisa isi aya ba MPP line in fact ye na jiram pintin aba mo last mo nkire se mo ma ehu se e bia MPP aba so de ne ma nwa eden asampa nti me ka me so me de no no yo mpacho me di honorable ya traule bibia ye gina ye kasai eye mi electoral area e frɛ no Shikomlo electoral area sampa ha de any German of as a whole no ye problems no de doso na major ones e wo mu pa ni akwan wo hwɛ akwan a linki district to Ghana any Cote d'Ivoire nyina no bia ni ho a eye
ne nyinaa wohwɛ a Sampa the only district capital a third road any honum. Apart from yakwan so no kwa Sampa your main market and one of the major markets we bring half hanum we teach my day free mo. Na so market no structures e wo ho any a form honum nsuo to a teche nko a nipa ntimi nkomba ani ade. Nti yesre aban se omeye moa aban aba aban kɔ tambia yesu akwan ene yedwai na so sila edasu gina bebia egina ti samre de yesre na ado danko akufo ado ene MPP aban se omumnye moa na yakwan uhwa Sampa elinki wanchi Sampa esan linki sunwan Sampa elinki Cote d'Ivoire through Bontuku na so akwan a imiensa nyina no bie ni ho a bie ni ho kra ya gusukota na fida roso a ye maamenum ni ye nuanom a omo nkro nkitua mu a omo di nuane ba dwaso no eno nso ni nyina asai samre ya mi kasai cashew na ye major crop a ye nya free hanom ediko Ghana ma eno nso bua Ghana ban trucks e ba hanom be convey cashew ubeti na bia amuna to form accident esan se ye kwan no enye